Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullah wa barakatuh. Masa puasa masih yang segar bersalam. Sekali-sekali judul ada sak rembaan. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullah wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, para ustazat yang kami hormati. Wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Sirajul Huda, Nanda Ustadz Ahmad Jumaidi, sangat-sangat saya cintai. Para pengelisir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, jamaah laki, jamaah bini, hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mangkin iki tiang pelungguh sampun memasuki hari yang ketiga daripada bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Yang pelungguh pulih terkait malik di dalam satu wadah majelis taklim yang iring tunas ilmu oleh para tuan guru. Mudah-mudahan adik ikan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan adik terbeluang umur yang terbaik kanca bulan lebaran insyaallah. Yang iring dulu membaca suratul Fatihah. Silakan. Al-Fatihah. Sak kedua yang iring pelungguh aturang selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang pelungguh ada terjadi umat Nabi setia jalanang sunnah Rasulullah yang akan meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dait paling tidak mudahan yang pelungguh dijan syafaat era di juru kiamat. Amin ya rabbal alamin. Serta namun sakau ya mudah-mudahan yang pelungguh sakau ngiring mesarengan bahasa kasar adik barang gak tahu takak terat iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Selaput puasa jamaah laki. Selaput puasa jamaah bini. Keruan sebang. Sandek puasa dia aja. Pengemos doang lain. Aran baru nikahnya apa pun berangkat jok deh. Nah, tiang pelungguh mangkiniki jamaah senamian mudahan setama di dalam manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pintan bemanik Rasulullah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga. Lihat nama surga jamaah bini. Melihat dia selamat, murah rezeki, panjang umur. Lagu surga ya melihat linggih doang melihat. Manik Nabi sengak surga rindu. Tapi kena rindu. Ya, melihat badait. Piran baik kebedait, dait ina imok, ina icok, ina idok, ina ilok. Pira dengan satrinduang si surga manik Nabi 4. Pertama, talil Quran dengan sekirang baca Quran. Lebih-lebih lamun baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Hari-hari sak bajang. Alhamdulillah. Jam ke jam 4 sahur. Lagu hebat. Sembahyang subuh dek mau. Nah niki jak kebalik jamaah. Beda bati telang. Yang cerita ada sikit. Dengan Arab. Coba ketuan jamaah haji baru ule umrah atau jamaah haji baru ule haji. Jamaah umrah baru udah umrah. Mau bercerita, meneh. Coba ketuan. Beremberuan muan dengan Arab. Saat ini ketuan. Ketuan kita lantaran selapun pada bercadar doang. Nah sangka Arab sekik dengan jamaah. Semamen jadi pegawai. Lagu timak searan tetap pecadar jamaah lamun sakenya kemeriap meranyam tu pawon ya endekan ke cadar. Sekitar jam 2 tegetokang lawang tok umparan temui jam. Ya Allah. Diminuh cari cadar buka lawang selungjak semangat. Lah ketinjot kakak para ketemu andeng kembali. Marak lemak jam yang sama. Kok. Ama aja gede. Kalau ngantor ini. Mundin cara bercadar. Buka selungjak temui. Ya Allah ketinjot sak tegita muen. Apa sinek kudung nih? Androk mun akad di sini. Muan jak tertutup, lagu biwi jak penggitan. No aran pete berarti telang. Sunat dengan baca Quran jamaah lagu sembahyang subuh napi hukum. Wajib jamaah tangi. Dodok aneh sembahyang subuh. Iramadik isi lelah sak tadarus kemalam.
Lamun dek jangka ketinggalan kewajiban jam asnamian sangat sih tertuntut searan girang-girang baca Quran. Ara dek tahu baca Quran, hadir nih. Ara. Coba angkat lima saya dek tahu baca Quran. Mungkanti parandiri dek tahu baca Quran dek cari sembahyang subuh nih. Oh tetun tiang tuan guru diminta sembahyang Allahu Akbar apa baca anda? Selesai iftitah baca Alhamdulillahi Rabbil. Nah pijaran iki pendek Quran. Paran bahasa paut danda Alhamdulillahi Rabbil Alamin iki jamaah. Dalil Quran dengan sak girang baca Quran. Lebih-lebih lamulik dalam bulan Ramadan maratut yang sak piranan serba dilipat gandakan menjadi 1000. Sehuruf baca mangkiniki jamaah dilipat gandakan sok maka terbaca 1000 huruf. Sehingga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tasbihatan wahidatan. Sekali terbaca tasbih di Ramadan di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Tasbih nggih. Khairun min alfi tasbihatin fi ghairiha manik Nabi solahan bagusan beli anajin mahalan sini terbayar si Allah Ta'ala terbanding terbaca tasbih di bulan saklainan 1000 kali. Tahu terbaca tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa billahil aliyil azim. Namun demaca lemak di bulan Lebaran sekali niki 1000 kali dibaca lemak araan solahan bagusan. Alham sekali tekemos. Tahun darang kemos. Tahun darang kemos. Coba ang kita. Nah iya watia darang kemos. Sekali tekemos di bulan Ramadan di Julun Batur. Solahan terbanding 1000 kali kemos keluar daripada bulan Ramadan. Si kehebat searan bulan Ramadan ia pun perlu lalu syukur li yang pelunggu baun terpedait di dalam bulan suci roh. Sekali terhadir ngaji mangkiniki jamaah solahan saat sekali niki terbanding isi ngaji 1000 kali lemak di dalam bulan saklainan. Saya adik demen berdaitkan di bulan Ramadan. Lebih-lebih namun tengah haji di dalam bulan suci Ramadan jangan bermalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi sai hadir di majlis taklim di Ramadan di dalam bulan suci kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanah tercatatang Allah Ta'ala jamaah sekali terbelengkak lebih afdol daripada sembahyang sunat 1 tahun. Ini, saya sembahyang sunat setahun dek noh betelah terus jero malam araan. Padahal hadir di majelis taklim ini yang salite ngantok. Enggak tahu endengah bahasa tuan guru sampai salam pertama ditpareh sak tengkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai meneku.
Muteparan dengan hosok lalu dedengah. Selung tetirok-tirok elor mbau tekedumikat. Nah terus wan sama lekuk. Nah jam ate je lu entah makin agak lelah dalam bulan Ramadan jadi beda lalu si tengah ju. Yang misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup meleng waalaikumsalam. Lagu hadir li majelis taklim jam asnamian selangkah. Arah hadir oleh montong bila? Oleh berombok. Oh tanda. Sekali dah belayang kak nih oleh berombok niki. Sekali berombok malik sekali berombok doang. Tapi lagi tiap nginteng terus tak mau ilmu. Nah, sangka dek satu katahan ya buat yang baruan mulai di temam selesai makin di temam mulai lagu makin pas jam 11 mulai insyaallah entah jam 12 kebetulan nggih. Nah, dek bau ya salat berjamaah niki meratan sak biasa. Kebetulan makin keluarga li larang 2 meninggal dunia canggih. Makin pada zuhur dari kurang sikit. Nah, makin pada asar atau dari kurang sikit. Yang tunasang satu niki karena keluarga dekat. Mudah-mudahan ampunan dosa insyaallah taala. Terima roh nanti antos jam pelungguh sapurian canggih. Al-Fatihah. Sak temeletang si surga dengan sak girang baca Quran. Enten dengan sak girang baca Quran di luas sembahyang doang jam ada kan di dalam sembahyang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah bini. Jamaah bini. Tiang kakak tiang dek rinduang si bebalu. Pokok tiang rindu esi surga. Amin. Linggih berembet. Kedua dengan sak rindu isi surga jamaah sai. Wahafizil lisan dengan sak tahu jaga elak. Dan cara kira ngomeh. Dan cara kira ngumpet. Dan cara marantan dengan mama sak kira bergosip-gosip. Harap kira bergosip dengan ini? Oh iya, selum janggih. Dan cara girang pihak fitnah andak enggak dielak saya gawe sama baru niki. Nah niki ya dengan sak rindu isi surga melet enggak dibedai. Melet tetamai jam asnamian surga isi sampat. Ketelu wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an dengan sakirang ben dengan lapah mangan alias dengan sakirang bersodakoh. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan jam. Masya-Allah. Lebih-lebih malik jam alamun tulen-tulen sedekah niki buka puasa dengan berembe kebelik pahalan. Pada belik pahala dengan bersedekah ojok manusia sebawon dunia sebawah langit. Nah, sangka jam abini munsida ini kirang atong-atongan keluarga jamaah. Sak tendekman berbuka jamaah tok nyerak lalu atongan. Kita tahu mudah-mudahan sang ya si pecat puasa. Nita jamaah wan tak retek tian tuah. Sama ama di mau peselanggah doang mana. Pada ruang lo terawih kan aku nih lagu ian di cara.
Nah, coba lalu atongang ina rari neto serbuk dia barin bansun. Iya wanta belah tian si besuh jamaah tanggih. Ande narak dengan girang udut. Narak girang udut. Hah? Nah, ini dengan jamaah si aran mun kedagian. Kawanan ia si pecat puasa. Separuh telik semenit ton salat ke jamaah. Kawalan dendai tarak beduin tangri tarang niki jak semalam-malam yang ngudutkannya. Pirem. Pirem sak ngimpi waniki jam sangkan dem putih wani maling. Asing-asing pembalenu ni. Padahal ya pirem. Tiang langsung ke Tuhan teduh papuk situ mendengudu tahun desu. Nggih lah luhunin. Yo berembentan deket tahun yang tutu endah. Benang irap serimbiwis jangunin. Ya berembentan de pelini rokok ni mendek cerita tegan elak tiang keloteh menunin tang. Dimin benang serin biwih meleng salin malik jam ajang kemenah yang ngudutkannya. Anden tak bersedekah isi sebiji misal lagu tulen misal dia si pecat puasa walaupun barang makruh. Pahalan marah dengan bersedekah ojok manusia sebawa langit. Sangka jam abin indak tua jaga tahu tangkis sawah. Wah yang ke bersedekah jauh tak jauhan mana yang pelungguh keluarga dekat sila. Nah yang perlu jamaah tanggih tidak perlu sampai paling main gati sita bersedekah tanggih. Nah, adik saya sih pecat puasa. Insya Allah. Nah dengan sakirang bersodakoh jamaah sekalian. Mula nak rindu baik si surga. Nah, sak terakhir was-shaimina fi syahri Ramadan dengan sak puasa di dalam bulan Ramadan. Garis sekali amin. Amin ya rabbal alamin. Lagu puasa sak berembe jamaah. Dende puasa sak nyerang bejang. Jangan mutak rekan dengan puasa jamaah yang dia sekedar mejan sampai baik tahun puasa. Coba sudah impan one mana rak subuh jamaah sampai minum. Pares maghrib tu impan malik maten tu bende. Ndek mate berarti tahun puasa sampai jam. Nah berangkat daripada hal-hal kadang-kadang yang membatalkan puasa jamaah Islamian ini telah kurang lagu dendrase. Kadang-kadang ini berdarah gigi. Ini berdarah gigi. Ini berdarah gigi. Antara gigi ini berdarah. Apa berdarah? Gigi jandek mengandung darah jamaah. Tayam pun dek batal wudhu namun kinturan ditinganine api tekintur bulun. Sehingga bulu ndek jarang ngandung darah. Kedua kungku. Napi andah gigi. Ketok-ketokang ya menu. Yo batal ndek kempet. Atau kegenit narik telik pungkang cepat dulu. Kau batal duduk. Nah ini baik pero kungku etiam rok. Anden berdarah isin gigi. Ndek bau jari tijuh-tijuhan doang jamaah. Bekemumuh perempe wajib, bekemumuh perempin dan dengan bekemumuh adik nongak. Kamu nyerang te bekemumuh biasa mau tebelat telor batal puasa. Arahan sawah terjadi. Anu ndek noh darah gigi nih jaga lasing.
Nah niki anden yang pekemumuh menunonga menumuh kenterusan dama berembih. Namun tekenya ke gawe wajib ampun terlanjur tame ai nah niki ndek batal namun terlanjur. Nah lagu namun ndek tetanjurang gawe ndek wajib ndek sunat jamaah lebih-lebih namun makruh diminta nongak tak wudu. Yang pok makruh dengan bekemumusak mubalagah si deparan jamaah sak nongak niki. Namun tebekemumuh biasa waktu duduk kemiluan, kenterusan, batal puasa. Kembek lantaran makruh dengan bekemumuh nongak mubalagah niki lamun dengan sak wudu. Mun tegawe barang makruh, mun telanjur batal puasa. Mandi. Ada mandi onek jamaah bini. Seberempean. Hah? Mandi apa? Mandi jamaah. Namun temandi kejelo bulan Ramadan mandi jamaah makruh. Namun telanjur temai di kentok temisal. Di irung temisal di mensak. Padahal dek cara sengaja jamaah walaupun tidak sengaja batal puasa. Kembek lantaran makruh dengan mandi kejelo bulan Ramadan. Anden mandi sunat. Namun mandi sunat atau lebih-lebih mandi wajib jamaah. Mau mandi kejelo bulan Ramadan mungkin terusan tamai dek sedia. Ndek batal. Lagu mandi sak berembe lamun tendek mandi nyelam. Namun temandi nyelam ya jamaah Nabi lagi mandi biasa-biasa. Ataupun mandi sunat. Mandi wajib pun namun tenyelam jamaah. Mu entah meai diirung pemisal atau di kentok. Batal puasa na pindek. Batal. Dendek tebat-tegan naruh cari sedia unindo. Sampai yang masih pajangan lain. Wah yang bajang. Lebih-lebih masih tiang sakanakan aran bung pengge aran tolik deket balik. Aran kalem pejora. Jang kebian mandi kalau seberat kesaru jam. Seling penjak-kenjak kanca batur. Tamu ai joki tumbi kentok arah dari sedia itu doang. Dek bau tuku rolek ndek sedia doang jamaah. Namun temaliknya misal tame kentok jokai. Ya kembe pada kelelek nih. Ya? Ya mun nyelam kan tame kentok jokai. Nah bare wasalik dalam baru entamai ojo kentok. Ya. Kelelek sejamah bini. Kan hiaran dengan nyelam. Di mana tame goyo selainan jamaah selapu barang kentok hidung mindu tamali ai. Nah, terus wasalik dalam ai tame terus ai ojo kan sengaja maupun tidak sengaja. Nabi lagi mandi jamak-jamak, mandi sunat Jumat, mandi sunat selainan, malahan mandi wajib pun batal hukum puasa. Kembek lantaran makruh dengan mandi nyelam namun terpuasa. Anden temandi belele buka jeding sama air misal
Malik terbuka. Stop. Malik te jamaah 3 kali. Nah niki jak batal. Aneh kembik. Peringat wah 2 kali jamaah tangki. Agun dek nini apik kentan jamaah. Nah niki sangka mun temandi onya apik. Nah niki ya ruan jamaah saru. Para niki canggih. Kadang-kadang ini batal puasa lagu ditanggap kadang-kadang batal kembik lantaran si ketahuan terasa ya sak wajib lalu ngaji. Dan sangka jamaah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini dan dek baik sedak waktu jamaah. Semaksimal kemampuan tiang pelungguh sila. Yang iring pelungguh senamian menjalankan ibadah selain daripada bulan Ramadan pun selain daripada ibadah puasa pun sila namun bau tangiring tetepang namun dek bau tetingkat nanti sa tama agama di dalam manik Rasulullah sabaru kanjak mede ditama surga jamaah biaraan tetama neraka ditama surga biar anta bermadu di tende. Meh kanja melin sama surga. Nah jamaah senamian sangka. Tamak diri dok dalam sampat niki. Andin tak pelit dek kirang bersedekah. Namun di dalam bulan Ramadan lumayan ada sekedip jamaah tanggih. Dek tak ulang elemat pelit malik. Membau jaden dek. Nah lagu. Mulanya. Pedas ketiruan jamaah saran puasa. Padahal anu onek penyapah cuma dek man arah pajar nggih. Sangenangan nggih. Isi nyaur tang lantaran temayat puasa. Nah lagu lemak lamun terbandingan dengan bebuka dait nyaur embe pacuan tenyaur di bebuka. Lisaimi farhatani manik nabi dengan sak puasa nu beduin 2 kesenangan, kebahagiaan. Ya prahuhuma sak 2 ne ya pihak manusia puasa jari senang gembira. Iza aftara pariha bifitrih manik nabi lamun kenyaka bebuka mula nak senang baik bebuka jamaah tanggih. Mbeh senengan terbebuka dait nyaur. Ya? Namun nyaur jak terdodok. Ini Banta Arab. Harun Arab Pajar. Lelah tanti di pawon malik lo terdodok. Aneh. Nah lagu namun bebuka jak sila. Serarang iskalapan suap sapan senekel tiwan tawan jamaah tangga berkiri kanan. Seke waktu dengan senang jamaah mun puasa. Kenyakan sak pecat puasa niki jamaah. Nggih. Nah ye sangka ampun sak sunat amalo jamaah bini berdoa dulu. Waktu untuk berbuka. Tapi doa dengan berbuka. Allahumma lakasum wa ala rizkika wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Zahaba zama
wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Seterombok ya ndak. Pirantok dengan berdoa satu pecat puasa atau sandeman? Hah? Satu pecat puasa itu dengan berdoa. Ini ya si menterak nasi. Saat tendek eman jamaah. Tengok lamun tu berdoa suhan berarti berhubung tojok nenek. Allahumma lakasumtu ya Allah kadisrah puasan kaji jok tunggu kaji. Wabika amantu kaji beriman jok tunggu kaji. Wala rizkika abtartu paijen pelungguh si kaji wah. Cat puasa padahal dek teman. Zahabaz zoma tenang wahidap kaji sak melet nginem haus niki. Wa batallatil uruk kait kuat-kuat kaji bis pasa wanta irap. Lagu masih mboyo ya doang. Kan anu dan tedu nim berugung tu jari tangkih. Sangka baca piran jamaah suahan sak pecat puasa. Nah lamun bau cengak manik Nabi mun baca doa niki kijakan sak dengan buah pecat puasa. Dosen berembe persis marak anak sak baru suku oleh dalam tianina. Arak dosen anak sak baru suku oleh dalam tianina. Molok jamaah. Molok, senampuk molok. Arak anak semet di min sukun. Molok. Arak anak baok di min sukun. Molok. Arak anak bebudu keledek di min sukun. Molok. Arak bulu molok. Marak kanak sak baru sukun oleh tanam tianina menuntan molok jam asnamian oleh dosa salah lamun terbaca doa makin jangan berhitung. Mudah-mudahan tinggi seapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azim ya azim. Anta ilahi la ilaha ghairuka. Ighfir liyad dambal azim. Fa innahu la yaghfiru dambal azim illal azim. Mana? Dait deh. Dait gak kedoa-doa. Ya azim, ya azim, ya Allah yang maha agung, ya Allah yang maha agung. Anta ilahi dekaji nenek kaji. Kaji nenek kaji. Ya azim, ya azim. Wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha agung. Anta ilahi dekaji nenek kaji. Kamu tidak tahu berkaji, jadi dia nenek. La ilaha ghairuka dek narak nenek selainan si pelungguh dekaji ya Allah. Ighfir liyad dzambal azim dekaji ampunang gamak dosen kaji sak belik. Apalagi sak kodi. Sak belik tertunas otomatis na sebelik ampunang kali sak kaji. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim lantaran dek narak dengan tahu ampunang dosa belik illal azim kecuali dengan saagung.
Coba jamaah. Ya azim, ya azim. Ya azim, ya azim. Anta ilahi. La ilaha ghairuka. Ighfir liyad dzambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Segera samene-mene. Yang dekat nyaur mah mendek dait samene aja mah. Semen bebuka wah bare. Nah jadi jamaah senamian tanggih sunat lamun teu puase, lamun teu ajaran suhan sa olakang puase, suhan sa pejat puase. Paling afdol isi buka puasa napi. Ampok maki jam anjelo jo lain kebon. Tong laik jamun dek narak dengan datang oleh Mekah dek tuah kita kurma. Dek tuah rasa kurma. Memang kini ki jam goyo kaling dek jelojo dek nak duit tadi kios-kios aku kode niki aran doang. Lamun dek narak kurma atau mondek nara ai napi sak berasa manis. Napi sak berasa manis. Puntik manis dah wende. Mau masak. Nah jadi napi sak manis-manis. Kesunatan ya situ buka puasa. Lamun nyaur, dende arulok nyaur. Jantan dengan sunat. Lamun bau karing seperapat jam, ampun ya arak subuh. Tuh dengan nyaur paling afdol. Lagu ni separuh aran sekali-kali unin maya berbuka ya nyaur unin tanggih. Mundek neman jam sekek ojo kata sendek mantre ke nyaur. Ini jam sholat saro abot ketures pareh main bete nyaur mangan rasa marak niki. Yo tiang jamaah bini makin nuzul niki mulai oleh tanggal 5 Jakarta datang tanggal siwa dikur. Imen selesai ngaji jam 11 tok tanu ang nasi. Aku si tereke ngene. Bebuka wah telat lalu. Nyaur ndek man wayen. Aromai bae temangan, ada embelek balung tenyaur bare sunin tiang gitu. Enggak tekena bebukan deh iya, tekena nyaur deh iya. Jadi mai temangan ada embelek balung tenyaur menon. Kari seperapat jam. Nah niki perlu terjaga maratut tangsa oleh-oleh jemaah. Adik sak tame jok dalam puasa paling tidak puasa dengan nomor 2. Namun nomor seke yang sang sekatan. Tengok tingkatan puasa niki terbagi jadi 3. Arak tingkat awam, arak tingkat hawas, arak tingkat hawasul. Tingkat awam jamaah mun wah tahan diri ndek bekaken ndek nginem kejelo bulan Ramadan ndek bergaul kanca seninen nah ieu waniki puasa sa nomor seke. Nomor pertama menulai nomor seke itu pertama. Tingkatan sak pertama kena tiang. Nah kedua dengan puasa berembe di samping sandek bekaken oleh waktu selesai nyaur oleh pajar dan kedatang maghrib endah mun andak segala anggota awakan oleh pegawaian haram.
berpandangan laki dengan perempuan yang halal nikah dengan sengaja, niki haram. Cari jaga mati. Ini separuh sak pajang-pajang, aran masa toa aja jarangan baca Quran. Biasa sak tok pajang-pajangan, lalu tadarusun lain di musholla, aran tok kebetulan duit ini. Tadarus. Sekali telek Quran 3 kali sangkep dedara. Jaga mata, jaga ima, jaga naik, jaga selapu. Pegawean sak haram naniki puasa awasi. Jaga makanan lebih-lebih makanan sak haram ndak baik tameli dalam awak. Manik Nabi goyo sak haram wayenaran lebih-lebih lamun di bulan Ramadan jak sak subahat pon dendek baik tamu. Biaran makanan subahat. Subahat artin samar. Ya kena ya haram endek, ya kena ya halal endek. Subahat. Bekenen subahat beruan. Juga lalu gait kembang ketujuh pada sang iya juga jadi kanduk sama lalu nyawa. Ada kirang gait kembang ketujuh sai. Nah, munde de cara berlaku gayat teman. Apa hukum niki subahat? Ya terkena halal dek nuah berlaku. Ya terkena haram segerah mensa daun-daun kembang ketujuh rara 2 3 longgah yang sidi. Nagun dek nuah berlaku tetap terhukum haram. Nah, menurut ulama tasawuf tetap hukum haram jamaah. Nah, lamun menurut ulama fikih ala dhanni ridhah kira-kira anden tiak laku yang berbeng noja halal. Anden tiak berlaku kembang tujuh yang berbeng sepen tu anden. Berbeng tu. Lagu separuh ben lempen ketujur dengan. Mempolah ketujur dengan. Yang berbeng kira-kira pen bilang antek karek subahat lamun badak niki jajamah tanggih. Nah lagu lamun sintungan di bulan Ramadan jak sak subahat pun dendek mbai tame di dalam awak. Tapi lagi sak haram. Oleh karenanya jamaah Islamian namun tahu jaga model sak merasa baru niki tame tajok puasa dengan sak nomor 2. Niki paling tidak. Namun sak pertama nah niki ya kelas puasa sampi. Jangan ndek cara nyerang sandek cara mangan doang jamaah oleh kelemak yang kebian jamaah. Nah lagu tipes yang sak dait-dait tadi. Terus yang anti-anti dian tuan guru. Mutu balik betul nanti datang doang. Selangah telu ngelining nah terus berdait nina mama terus pegelesan. Tahun dalam pegelesan. Namun cara layak ngerawas kode. Yang pun nara jamaah layak dengan pengantaran sekit rune dedare pegelesan. Tidak kode terus ngerawas kewadan sugun suare. No yara pegelesan. Mungkin tesi dengan toa. Dengan toa niki pencur. Selung ya berjanji merah. Ada mak di dekat Rempung Putih. Di dekat Jebak no demak toa.
Tahu hati. Langsung lah jauh bungkusan. Tahu. Laki semegeri. Untuk iya kalau diri sak toak mama ni ki. Dia minta enggak momot di dekat Rempung Punti. Calon pengantin dek Mansukun. Lah si cemohon sadar. Langsung sambar pelayan. Datang cerita jam. Mana datang berkumpul. Jaket pandundi le doang. Tonton kondek bani di samanah lalu. Sampai datang pengantin no. Datang no ane. Ya saya jadi maling. Yo lah semunitin darat cerita tadi mau unin. Aku din tahu. Mama. Rame-rame dengan salito bejango-jango aneh. Lamun menoja, lemat malik lite mah. Istirahat dan dah dia calon pengantin dan istirahat. Nah terus nane sementara satu kawin dulu saya yang kanca tinduk dulu nane. Bareh aku bapak unin dedara. Sekek aneh. Akhir kancen dua jadi. Nialik tengah. Dek man tahu mama. Lagu si pencul wah jamah ndek apa ya macam-macam angan jadi jamah. Nah. Mau yang tengah malam jamaah ngerang. Nah, saya kembali sudah. Sakitian. Oh, dengan yang temon tadi lah isi dia pemobok lindung sak cara lain nu. Wansa tangok marat niki mon dibong. Ngone. Yang ketekako si berangkat dengan saya nunggu di darat baik mana. Yuk sila bapak. Tahu besok diriku. Pihak diri tahu besok diri ni si lelah sakit. Si lelah li ayu oleh one. Raja dengan sakit dia. Oh aneh. Mai. Kamu jadi tergenang tadi dan mai aku jadi tukang osok besok ini. Dia minta pengedakan air jamaah ampun. Tegoa plik muria nyurak nina niki. Ya mama pengantin nina uni. Berterus pinyat senopelai jamaah tadi. Enggak wah jadi mau nenu. No ya. Iaran begelesan arah jamaah tanggi. Moto kadang-kadang untuk berdaya di tengah langan. Ini mama terus. Awarawan sa perut-perut. Daun tanggih ngerawas kali ngerawas. Betul tak boyak pahalan puasa sama ni. Iya sak bakat di manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Luwe ndek cara sekedi ampo. Luwe dengan sak puasa. Lagu ndek narak biak mau pahalan puasa je. Kecuali sak mau adalah nabi lapah doang dit melet nginem. Melet nginem jamaah gero belong lantaran dek jeruah nginem oleh pajar jang ke maghrib. Lapah tian jamaah lantaran dek wah bekakan. Enggak, wah mau niki lapah di nginem. Lamun ya boyak pahala ja setolang-tolang, sekedi-kedi, secolet-colet, sekecet-kecet, sekecot. Dek narak ya mau jamaah tanggih. Luwe. Contoh marak sak baru. Atau anggota tubuh sak lain dek tidak terjaga. Maratut yang saoleh one. Ini kemiliar awas sepatu.
Ini temele umpat batu dalam bulan suci Ramadan. Pahalin puasa jamaah. Ada dengan kira ngumpat jamaah bini. Ada. Coba kau angkat di mata kita. Sak duit lalu enu. Nah, nomor 3 tingkat paling atas jamaah niki ja. Mungkin sulit tebu jalanan. Aku ndik ja mau sak nomor paling atas mana-mana sak nomor tengah nomor 2. Kembek lantaran namun puasa dengan khawasul hawas niki ja jamaah. Ndik nuwah pikiran. Ndik nuwah ingat lain selainan si Allah Ta'ala. Namun ingat lain si Allah Ta'ala batal puasanya. Harap wah mampu. Lagi harap. Igo yo. Sembahyang doang jamaah tepiang tuadah si nenek. Hanya 2 menit. Subuh rakaat semenit. 2 rakaat berarti 2 menit. Silahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pol dari awal yang kedatang tutu rakaat sak 2 niki mampu tu jamaah ingat tuan dek. Apa sikit yang berbuka pun nak pilih makan. Sikit Allah akbar perbaik kelaan pun nak kudu nyaur. Macam-macam lah inangan jamaah. Dek teman dari tingkat jamaah. Tingkat berbeda tingkat dengan sak puasa nomor pertama. Ya deparan hawasul. Nah lagu arak langan pijan yang perlu Islamian. Pahala marah dengan pahala dengan sabar. Dimaksa di tebau ingat jamaah dalam 4 rakaat dalam anu sulit searan kosok niki. Ia pot sunatan jamaah teh tok lepas iman tenu berselekap kembali lantaran ate niki tahu. Adik sandik pegelamang ngelinding lalu angen waktu sembahyang. Lagu Tuan Guru binti yang nenjak entah niki jamaah lagu ya. Ya sangka. Tenjak ke menomun sugu dah selain goyon. Sak lepas lalu jamaah tangki. Nah, lagu tak sunat ni. Nah lagu jamaah wah tiang matur. Sampun tiang bercerita. Malaikat Jibril lah diminta biasa nenek. Beli irung. Bermeka beli wallahu a'lam detah kita ni. Lagu menurut keterangan sejarah ya tepiang keletek 600 lembar sak selembar bau ni di dunia ni. Berarti lamun 600 lembar kali dunia si kebeli. Kun jari malik Allah Ta'ala bayakun jari terus langsung cekat enggak dimiak nenek. Diminwah jari mun tele awak sama rek niki. Munasang ya Allah Ta'ala. Ya Allah. Apa? Arak beli ane si kaji. Kamu paling beli. Arak kuatan si kaji. Kamu paling kuat. Lai si cemoh. Mun sembahyang 2 rakaat. Lagu pengonean sembahyang di sak rakaat doang 20.000 tahun. Sak 2 rakaat 20.000 tahun berarti petang dah 1.000 tahun. Selama sembahyang jamaah dek wah ingat sekejap mata selainan si Allah Ta'ala. Selainan si Allah Ta'ala. Nenek doang pikiran. Lupa sekejap mata. Dimin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril manik Allah Ta'ala. Rani Allah. Dan dek becat kalau merasa banggai rape. Ketahuan dek narak dengan sawah sembah selapu makhluk.
Kecuali kamu kehosok dewah lupa sekejap mata. Tanda 1000 tahun. Lagu perlu nih ketahuan lema era yang lahir umat Nabi Muhammad. Mu kocet-kocet, kode-kode. Saya beli lalu di bawah danda. Igoyo manusia dan ya kode, dende, pau doang danda. Goyo manusia dan nak danda. Namun tiap bandingan kebelik di malaikat Jibril zaman di narak persenan. Namun sembahyang umat Nabi Muhammad senuera arak 2 rakaat. Musak 2 rakaat nu arak sekedip tok ninget ojo kaku luian tan pikiran sak lain-lain. Lagu masih kanggoan sembahyang nia si kamu sak petang 1000 tahun. Ini bersyukur. Nu kelebihan dengan jari umat Nabi Muhammad. Mundek tuah ngendeng jamaah dek sak pihak jari umat Nabi Muhammad. Marak bahasa mas pagi no. Susunta tepiak jari umat Nabi Muhammad dan aku angkat. Selung-selung kena lagu si becat bebas bemuni. Susunta tepiak jari umat Nabi Muhammad angkat. Tuah ngendeng. Sila dagangan no jamaah. Seberat dan sembahyang saat 2 rakaat. Seberat dek. Dan ini dek seberat dek teman sembahyang watak dek kena seberat. Nanti kejuluk sembahyang seberat ini. Musak seberat no arah sekedip tok ni ingat aja kaku lagu duean dan pikiran sak lain-lain lagu masih kangkuan sembahyang ni si kamu. Wantah sekedar nunasang, ya Allah nunasang kembe. Ilm tahun. Ya Allah. Kamu sembahyang wak suruh. Pun dek kaji wah. Kamu dek wah suruh sembahyang. Lamun umat Nabi Muhammad senujak. Sembahyang gara-gara ni si taat li aku. Si mati dek perintah. Ila jamaah ngerek musim telih haru. Tak kanggo ngongkos tiang sila, wah, 2 rakaat, 15.000, wah. Musim telih. Puasa jamaah. Ada tiang andendek wajib, puasa ni kira sikit 2, manggil sak puasa jamaah. Nggih. Lagu isi mati, si nenek, si taat, malahan jengken temelet, bedait, piran, kence bulan suci Ramadan. Dia demelet jamaah bini. Melet de kembe. Pedait kan bulan suci. Muta syukur makin pedait niki si cemok. Padahal jamaah kelapah aram puasa. Tiang datang kirang nyapah mentang puasa jamaah. Bertijuh daden doang tipa. Tarak balut. Jauh yang cerita beli. Tarak dengan berduka bulan Ramadan jam 2. Kayaknya kalau telingelung. Nah, iya tuan. Suruh baca suratul Ikhlas. Silalah ngantok jamaah kembe. Ampun perteh lain duduk jamaah. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam dhalin. Niki kelelah searan puasa jamaah. Lagu karena tiang pelungguh mati taat diperintah nenek. Nasangka taat niki jamaah ieu langan tertingkatang derajat nilai amal ibadah yang pelungguh dibandingkan daripada malaikat Jibril. Alhamdulillah. Nah, sangka sila putaran mati. Kamu melet dohoso. Melet dohoso. Kandek dohoso. Imun melet dong dohoso entan dengan melet desugih tawande.
Kandan dek sugih dong tersugih tandingnya. Nah menu kaya jamaah tanggih yudi wasak talat mako si melet sak bauti jan gamak tuan sikedi 5 kali tetalet mako dakak menu keteter doang ketelep bekah doang malik talet mako lagu ndek manini tijan si nenek no sangka mulet to entah tak tijan uah dalam berusaha mungkin sembahyang teduk tekolok merak niki mu tepirem endah sering tepirem sering to entah tijan dan insyaallah taala nggih nah jadi mun to entah tijan entah tengaji menodang nggih nah kurang lebih enten yang matur dan tunas maaf mudahan tepadait malik lema di bulan Ramadan di bulan Syawal tanggih aran di bulan Ramadan iki jadi yang pertama doang makin di penembe ieu tamu giliran nah wasenoja namun di bulan Syawal badek tiang niki sang ditambah wiring pelungguh lantaran namun sekitar tanggal 1 2 nah kecuali namun tanggal 6 7 jaga tahun lemak tanggih namun sekitar tanggal 1 2 3 temui masih berdatangan tanggih ya ben pendek sok yang sawah matur oleh makin tanggih nah aku anden dek mau di minggu pertama mau terganti misal si minggu kedua ini doang semasih tanggih aku menak terganti lakar bertukahan aran pilih pengangsun اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا واستجب دعاءنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من سر الفاتحة